ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? Every Christian living in him of ମୋର ପ୍ରିୟ विज्ञान जांगे पाइल के ଅତ୍ୟସୁର ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତକ ଆସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? Every Christian living in him of ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୟାକରି ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୟା କେତେ ହାଙ୍ଗା ପୁଲିସରେ ଭୁକିଲି କାଲିତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ମିନା କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ? ଜୀବିକେକୁ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାପ କାମରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାର ପାପ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନকে নামা জীবন ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଛୁ। ଏ ଦୂରେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ জীবন সোনালী কান জীবন হীরালিকা জীবন না ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ? ସୁନା ପରି ଜୀବନ, সোনালী কান জীবন ମାଟି ପରି ଜୀବନ ନାହିଁ, গাড়ালি কান জীবন তো কাজ କାଦୁଅ ପରି ଜୀବନ ନାହିଁ, রসল কান জীবন তো কাজ ଓଦା ଜୀବନ ନାହିଁ, টাকার জীবন তো কাজ ସୁନା ପରି ଜୀବନ, সোনালী কান জীবন ହୀରା ପରି ଜୀବନ। হীরালি কান জীবন ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ଜୀବନ କି? আপনার জীবন এমনি কেন আছে ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ଜୀବନ କି? হাগা করো নিশ্চিত আপনার জীবন এমনি কেন না ଆମେ ନାନା ପାପ କାମ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ସେମିତି ହେବ। তারা তারা নিনা না পাপ পাইতে খ্রিস্টান বিরোধ হবে না কি ଏବେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ? লোক লোক মেনে করা না জানো কিছু নেই ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଜାଣିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। আপনার জীবন কে তেমনি তো খ্রিস্টান তো মেনে করে মিতা বচা যা ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁ। আপনার আই জীবন কে অত্যন্ত হওয়া পারে আপনি খ্রিস্টান করতে ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆମ କାମ ଦେଖି ଜାଣିବ। আপনার আই জীবন কে পারে ଆମର ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। আপনার দাঁতন কে না আছে ଆଗ କିଏ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା? যা হবে ডক্টর কো ଆଗ ତୋର କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ମା ବୋଲେ আয়া তো ଭାଗ କହିଲି କ୍ରିୟା କେତେ ଖାଉଥିଲା? আয়া পায়া ଲାଜ ନାହିଁ, ଲାଜ ନାହିଁ, ଖାଉଥିଲୁ। ডক্টর কো হ্যাঁ আয়া ডক্টর ବାଳ କଣ ପିଠେଇ କରୁଥିଲେ? ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରେ, ଓ ଖାଉଥିଲ ନା କମାଇଥିଲା, ଏବେ କଣ হ্যাঁ বল ଛାଡ଼ିଦେଲେ? বাকি তো ঠিক আছে ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି, अब जीवन बदला ना ଆମ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଇଛି। अब सेशन बदला ना ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଥିଲୁ, अरे नून क्या बुढ़ी है କୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲୁ, अरे नून क्या बुझाऊं ବୁଢ଼ା କରୁଥିଲୁ, सोपना वो फाइट ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, मुको की ना ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲୁ। आगे फाइट की ଯେବେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ जीवित जिसु अब ସେ जीवन ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ए जो अब बाइक ना ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। बिना वो का किसने से जीवन ଯଦି ଆପଣ ଆଗ ଖାଉଥିଲେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଖାଉଥିଲେ, जा तो तुम जा आप जम की ना ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। बाकी करते ଦାନ୍ତ ଭଲ ସଫା, टाटा सफा हुए थे ଭଲ बुकिल का टाटा सफा हुए थे ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଅ। डॉक्टर का सफा ନହେଲେ ଭଲ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଣ। तो बुकिल का सांस पड़ गया ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସଫା। बुकिल का सफा था କାହିଁକି? जिनारे आ ଆମର ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। अब दादा नहीं के तो बताया तो क्रिश्चियन बोलते हैं ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ଆଗ ମାଟି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଲାଲି ଥିଲା, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇଲା ଭଳିଆ ଥିଲା, ଗିରି କରୁଥିଲା। ए तू गड़े पर जा सुना जम के पूरे दम नहीं लगा ठीक है ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, तो ना आगे तो मिस ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସେମିତି ଜୀବନ। दो क्रिश्चियन का जीवन तो एलिकन में जीवन ଆମେ ପାପ କାମ କରି ଜଗତରେ ରହିପାରିବା, पाप फाइट के तो अत्यंत କିନ୍ତୁ सुखाई ପାପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। पाप फाइट तो स्वर्ग का ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ईश्वर कार्य तन बमणो के नहीं ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? आजाद जीवन के लिए ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ? क्रिश्चियन जीवन के लिए ସୁନା ପରି ଜୀବନ। सुनाने का जीवन